say and then matches ni bi ebetotwa na notable matches chese enya sam kotwa kra atese ye kaja kakra ediama wanhyesia hodo nyina so ntitiem ye and then matches eba so no Premier League na about 4 matches na eba so yebenya AFC Pemba for any Brentford bobo ko ni ebo na yenya Everton o many Burnley na ebo afa Leeds United wo many Sunderland's game no betumi atoja na yenya of 121 there so many Liverpool na ebo and to where matches ebetota ebo encrofo amanso ne ye kache kaka edi ama ewo show no so na enya no kwa ne matches atese etwene afa oko ayadesa La Liga ma and La Liga matches anyhow emom no game o adodo na ehwenim Barcelona omu game womu ene Atletico Madrid ebo ene ye big game just a fixture no so obia enso eka wansem no enso Copa del Rey nti eno ko baka kwa na chese na no pe ye ketire ade ama wanchisi ahodo so eno eti oko Italian Copa Italia na semi final game back etota eno ye ko mo boboko no womni Inter Milan na edisi ne enti eno so ye game chese etwani woduma de so ko France eno ye Coupe de France eno so sa game no so boboko no womni team and the Rims na chese ebo enti eno ye matisa eno etota Nkrofa ma so eja ena no pe ye ketere kakra e dia ma wodwuma de so na ma mentrene kakra na ye ni nkoma de tenie Zenking Club be 2 weeks ago ana be tota once woko Red Bull omo franchise no wono na yese okoye omo head of air director as a director of football na be 2 years man at as ekika kwen papai reporter be 2 weeks ago yese adwuma na yese odi ato ho amata so omo mpanyfo no bi ba be ka so sansam na ye no kra no ko biere nim se opin no eje adwuma na kona amanfo na tese omo kika nsema ebusia sisi ade no enya ye clear reporter eba ye se Pep Guardiola after 14 months the adwuma no wenya eja ade ato esan se ye se criticism sa eko opin no so no emanu enfilio ke kra esan se wo gidi ye pass emese the needed response ye can say respect so me de man in decision taking no I so opin enya sa ade no ntino wenye jai na mema refi se eba se yesi wo jai adwuma na team e likely so betima akwakofa Madrid nso na akwakobo game ahatefe ase Madrid ntino dudu na bisa se avelo belua niti yaka na wobi ba be fana adwuma na Zenking Club ebetimi aba be fana adwuma na mpato ene the big question better Oliver Glasner ana meti se oko aye director of football edema Red Bull omo franchise na global no yase wono na ene won person mudi enu replace no ente eno ya reporter mensaka ewo dwumade su na Martin story bi mani ade papa abusia Adam Atoawe na wo football ne yabo akwai ene ne botawe kunko wo ba osokra wo game ana chase wakoma nyina ate na no da ote Joao Pedro wo se enya ne kwa na nko mo bo akwai o ma makukwe ya so na makukwe ya nam yem ba bi kra abusia head coach and the ni no Espirito Santos e dia ba beto dwa se West Ham United akata Adam Atoare se nyame anim ne koko na ye tan no na de no onya pagya ye so ma ban no wo so mu training ground so mu se wa pagya na de biem pa drum de be ya kwa no enya de so mani be kra ntino ye se Adam Atoare o makata se ye ne bo na ye kenten kakra ye de aka no o mo ho ban na eja ema football fanya football ne bo na de na wa video adi na de sa football no kro ntimi mo ene ye reporter efi aye West Ham United akatem edi eba dwumade so na no pe no mekete edi ama me Spain na team head coach ayo penyan din edi Luis de la Fuente na papa si yanka mo bianta se nipa ba kwa na ni adi ne hu ye pa na enya ball na nipa ni nimbo emom the way ni mentality maturity abam any the way calmness esiaba any the way of so control issues ana man ni adi ne hu ye pa no any other player sir Lamine Yamal was he just 18 years old recently Lamine Yamal who had near me to Lamine Yamal near ma kono ho we kaso Lamine Yamal de tese we ni date kwa kakra bi ebi so akwa for penyin ni ade ebi si Lamine Yamal mu ade na onenam na tese o keka
kansam wo mu coaches ni ade Louis de la Fuente say sansam ni Lamine Yamal just 18 years wa ma sa niam na break it down ama wanya aya kukutuo e de ama akoda ne ye pa say akoda ne sisi no wo fi say na adwena nyini ye pa because enye ni padodo na betimi akontrol sa niam na etoto Lamine Yamal recent no abata say na ni ate wo fi say so ba na sa timi mu e de sa de na betimi abo ye pa no ye reporter me pato Luis de la Fuente e di eba e wo dwumade so na me ko Brighton and Hove Albion na makwa kodi nkoma kakra eho ana Daniel Nitaki Webek ewo na Nitaki ne contract na ya so anesa na disama na ne contract na ba na wi ya reporter men say kai say Brighton for Atriga 1 year extension e diama akodanti sia de Daniel Nitaki wone Brighton bobo ko ne egusu etwa so till 2027 ana tase ne contract ne eba na wi ya ane reporter men say ka e odwumade so Deportivo Alaves wo mo tase opanya ne de Kike Sanchez Flores wono ane ne eso baba new head coach edmomo etanse opanyi we wo mo so mo hwani din a wo betimi aboa ama Alaves bobo ko no ane man so akoye diama anti new contract wo di mo panyi we ne yeto 2028 no dwumadi o medi ama Kike Sanchez Flores no koma kakwan so efi La Liga dem edi eba na mami enwura mu ye na minni koma kakwan no ada na nkasa bio wo bia bese Madrid hetefe na Madrid di etase ene nkodan kwa na omudi Madrid ho agro wo betanse team kitwa bi no mate Madrid one pet na omudi ama Madrid na sisia na no a yese Madrid fo ni buafu pa sa Madrid tina ho ema small ojo be se small little childrens atimaya ne sa de invite ama boys ne buafu na ama league lock this sisia no 4 points difference and Ababedam Barcelona with 64 points and Madrid with 60 points na Obabenya Atletico Madrid o mo twasentino ama ese league na manfo bebre efisa league na ya ba na we ya ama Madrid na adiasa avala belu akasa adia for meko sansam na som but no ada o mo ma branch de Franco Masantuano wo mo ma na red card we Argentina ni ba sisi ade Argentina players yi o ma dani Chelsea players Chelsea o mu o mu display record nya kra na no da na Gianluca Presiani Argentina ni ba e wo Benfica wo keke kansam e de chefri so tunia ano da Franco Masantuano wono so Argentina ni ba yase referee ne kwatwe won statement bi say Abrantene Katenze hu anim guasefo we anim guase ni papa na obeye bibia sa na nkasa de we no aye we anim guasefo pa na yase reference in fact asam na Franco Masantuano Katene ha no pa in fact we dimino ana da o man is straight a red card na ano na amasisi no yase kwa Argentina on bizanza homeboys aye no krasa ade na no mumu ana se bia enkrofo na ase omo ye house awo mo so entum anu ye diamensa ka efi Madrid kata na no pay make it adi amana mo ha de was Chris no so eno ada ye bo game at 86 minutes Madrid the fans na say 4-5 minutes na kana pa de and now there's some better stadium homo ma pon we sa because players no mun deserve say so mo tenase na wo mo pon game ni tano ada yes Madrid the players no jam pon game no kwa na supporters no esa say so mu prepare ja players no homo tase say players ni gu omo ho anim ase a wo mo de omo ntena park ni so no mu hu omo anim ase na sa 90 minutes ne pa beto omo supporters no park ni so pa de nya de so betimi atwan yes ha de ntano ada Madrid support ni ampon game no ana dodo na enso prepare ya enom aye reporter eba na omo prepare ye konya maame baako na one ne ba 8-year-old girl ana tesa eba ye ana ne maame ya wanya 87 years na maame ne say wakata ne maame say those when 87 anka we park so de anka nyo dia abrewa anka tenafi na sisi aye team no emu aye do man emu ya aye de no enti yanko na ko game ni be ana maame so dada ne maame a ade ko park so ana da ode ne ba wanya 8 years e ko park ne so mo nkonko he Madrid afi Madrid ye bo game we ya Madrid amata se nim gwase aka maame ne ye pa ana no ada santrofo ete no na akoda ne kwa de Chelsea su akoda ne su din ne se da obaba he game ni team Madrid in fact o maguna ni masem enti mo amadwani was Chris so dia story na mo be hu ni ye na matia say ye pa no ye dia no da esi ye o Madrid o mu game wo mo boy na no pa mi ka che kakra edi ama na okokopa Italia sabi fana game etoda enom aye ses Fabregas ni game
ana chance eba so komo gomini inter ana ebo na South Fabregas say o ka supporters no game omu hia supporters ni ye pa because se ene se ometimi awini sa game na ade se sinagagra wo mu wini dia na tell supporters ni nyina eba aba beto matina wo so pese stadium ni yete sadia okọ River Plate ene Boca Juniors se bo game adewa wo mu game ni esitia ewo bonus awis no wo se dewa Boca junior supporters ni sitia no wo so pe the same thing and the supporters ni mna wo mu nyina na metache matese ene man ko enfama minta enye team ketwa se supporters ne basa uko bodo glimta was it bodo for ebo gamer the entire UEFA Champions League no bodo for enya wins ni nyina supporters ni na eba kiomo and to okate komo supporters ne say ene wo mu game against Inter supporters ne dia team no ehu supporters ne sa ene kwankro bia win no ebeko e dia mama no enkoba kakran so a South Fabregas head coach edema komo bobo kona di Twitter e wo duma de so na no pay make kire edema Gerard Hato a player de Chelsea na wo fi the Dutch league ana eba akodanso obae no nyame anim ne football na emae won said enya minute dodo bia head amosa but o se kaka na wanya bono timu se wa improve eniema dane obae no ntimi any team nin cut up better en kaka aka o improve ataso ogidi ye pass se eniema toto na kwama ono Gerard Hato bona na tase munim no our the Dutch Eric division no the same thing ano de baba na Chelsea boboko no an ye bi sanse lem rosino abana wo hopen na enim adwuma ne se na si no so coach ba in fact o ma ye adwuma ne kakra better disappointment anaba because o ma drop points bia ne ni kwansan ka Chelsea drop sa points no and team with the supporters no o come obi ata so mo players in fact anya dia yo manage kra better o mu guso o mo toto ne ma ye se ne ma nyina sisi na kwama and e kwan a amanfo efosu enim Chelsea no ade ne be baba ka ne reporter Gerard Hato edi eba e wo dwuma de so na no pa mi ka kire kakra edi amanda mamenko aye Rio Ferdinand akate na Rio Ferdinand sisi no no oni UK o me pato Dubai anote na eno na ode amanebo eba eno ada ye fe no ewo ye FaceTime na ye didi nkoma kakra ana ye bisansa sa na Dubai city no se sisi no football pa ene ntokwa aso de wa aye amama interview in fact ha gide pa na o se baby oti ewo Dubai no wona mo abete hwu payayaya I say what in the sana chesa and wonsro e jagu nsum ye pa sa ayi bomb yo mutwi sa baba beto dan so sa baba be bia wo dan mo sa ne ebia wo ba bi pie na akwa bono sa den in fact wo ha ya yam sisi anko anti no wo do Dubai no wo ne pa de nyame anim ne ha dwene pa na wansa one ne yiri ne manyina na ewo Dubai ya di se no muntimi ntukwan o wo munyina ka Dubai ho ana wo se bomb na chesa ekoso ana ba wo se sawi namwiemu eni ade nti wo se yam sisi pa ewo Dubai bi na nes no se ha dwene ye pa very scary eni yankoba kakra san pato Rio Ferdinand eni eba ewo Dubai de so ene anopa mi ka tire de ma na me ko Riyadh ewo Saudi ekodi nkoba kakra Saudi France no ade na komo eni American embassy ewo Saudi ansa eni nam aya YouTube ni Facebook ni ade atese o ma akwa attack one enwo nkomo pi na yase Ronaldo ne private jet no atu afi Riyadh aba Spain na asu se Ronaldo kan bi oni na busuan kan bi na ba afi na nsam na sase aba ntinom yempo wie na afi yetimi atomesko ye pam Adiama because yes ama Sardins no eniema nyina nkoye ho antino ene Ronaldo ne private jet ni hisia no baby ene nam no na ena no pay mika Adiama na Premier League no Adiama ne bobi eba se once ultra under 20 wo mo World Cup eba so na vano omo se initiative bi ase se vano wo coaches na se ebia decision bi ba na wo ye coach a obetimi akofo official no ho aka ten se we dey mandatory ebia say a foul go bi na ban na wo wonti ase a na pese va a review a ubetime ko fourth official no 2 times a pair say va no betime a review Adiama ane ya mandatory say referee na odi game no obekọ akọ check va asa that ne de aka bia de referee na personal decision so be have wo coach no wintimi enforce so referee say tenchina o monko have but Premier League ni so person mo adapt no mo de sa de eba Premier
Premier League no and the Premier League referees no mo Monday say 2 VAR review and mo who is sitting nyina wintimi kwase referee bi asa chenchina onko ye fan che no ye reporter mensa eka dwumade so na big game Barcelona wɔn so mo yɛ romantada against Atletico Madrid reporter men say ka say nippon be game ni no 550 million nkrofon quarter say wiasa fa na nyina ya say wɔn be game ni be 550 million and tim ano reporter ba dwumade so na ya say Atletico Madrid since Diego Simeone Atletico Madrid adwuma 2011 yase eba ne knockout nko say two-legged affair knockout ubeko we krom na we abo no akọ we fie na we abo mpato yase Simeone ba no wako mako 53 na 53 na wako no emu mienu pe an yetimi na film na samu emu no 2019 season and UEFA Champions League eno womo Atletico Madrid omni Juve na boy na eno Ronaldo Kroya ana kofa how edibromo esanse fa leg ni the Atletico Madrid wini ye womo anso akọ return encounter no ana tese Juve ebo mo ntena miensa Atletico mu home ni do mbo 2 goals ana Cristiano Ronaldo ene dia oye ni team no hat-trick ana tese onya editate Atletico Madrid eno aya wa na omudi lusu 53 do kwabna da ba ko aka Borussia Dortmund eno anso aya UEFA Champions League finals a game at Anunsu Etoja 2023-2024 season. And also I had on aggregate in a cocoa 5-4 editor a team and it didn't there to come into William Pardia. Yazepa said knockout. Who bow away no be bow of you anti Basa for Jamie want to imagine because Cabana 53 partner will lose me no dia and the bay at the party up and the Atletico Madrid reporter that means Eka over to media say make a take a car at the amount na Arturo Rasma Vida and Eka say Cabra Arturo Vidal say Adia Wabeka pa ayese wano bono wonim nipo at the time players be play atese womo bona womo abobo no ene o ma fe ene ono Arturo Vidal na waso wontiremu edema sade no ye bisa se ne ball boy ene Sergio Busquets when eni mbo pa no se Sergio Busquets best number 5 aside that no bibi aka bia de park no so no wono Arturo Vidal enim ne ye woye bibia better footballer at the chance Sergio Busquets and ye bisa se Xabi Alonso was it Xabi Alonso there no in fact on the obekwa diamano because wono ebano se pa se yensutia was so very strong and afe ebano pa se ball ni ade in fact ono oye good at the chance Xabi Alonso and ye bisa se Casemiro and also Casemiro they so better than Casemiro ade se wodi Casemiro asia tama na o Bayern any oba baso na bobo ko ni nyina no overtake abrante ne de Casemiro on 50 no so ono abo 2 time na se watima konka de na tese oni mbobo at the time na ye bisa se Andre Pirlo and was Andre Pirlo legend and de Pelo any bonebo or a exceptional player bet or no Arturo Rasmo Vida do ye so or a perfect footballer was so ye anesa de tensa wetimi attack wetimi defend wetimi fight wetimi jump wetimi set goals and the count no or a complete player team players am bubu mu din nyina de anya de so obia e ben ntino minim se bia oni Arturo Vida ya adwene dia na o de comment na enso e dia ba na reporter eba ayasa uko Brizola Womo tese Felipe Luis aduma no Flamingo for ate edia feeding sem Flamingo for no tese omo se season asia no na eniema nkoye kran farmer no na oya matches wo abo 14 matches wa winning 6 alusu 6 ana wadro mi eno pe na yaso mo president another setimo mo no mbo mo chomo so mo Asia kwabna Oman ka hweo yeso mo pon game no coach akọ press conference akọ dwane si ho awie chese wo ba beda na ade a woni players na co training wo so ho na opin ba akọ friend se wo ma kwabra yesi 30 seconds pe ana mu kodi wo sa meeting no adan yesi president so mo kan che de se adwuma no wade dia finish se banya de so be na ye biem asem ni nyina yesi o mo so season ni saase no wo lu su trotro so too much into them o mo head ni didie e wo no mu so betimi abo Flamingo boboko no ade ye report ampato Philip
Filipe Luis Efina Kate Edi Eba Ewo Jumade so no mo chese Leonardo Jardim ano mo chese obetimi aba ye adwuma no edi amomo ene ye reporter ene anopay make today edi ama na now mami ni nkoma kakra na menko PFA eye Professional Footballers Association no in fact wo mo paying power wo mo CEO eye panya ni din edi Mahata eye Molango na Mahata eye Molango si yanka mo bi anje yase dia yade ye players na kwa bna say anya kama na UEFA Champions League kwa bna say your ball final ni wie ya on the 31st no 4 days per na den tema ya dey ball World Cup wasi nyame anim nie say player ball Champions League final was it 4 days per onko World Cup non san konko bo game in fact anya fair enfama players no wasi ya dey ebe ha players ni ye pa anu PFM pato wo mu si openya ni din e de Mahata Malengo koba kakra so a openya e de twitwa e odwumadie so na Angie Juan Boni onom player Edma Inter Milan woko no reporter menseka yasa abantera kwa kopra na omutase akoda no wo ko hemu no wo betena chi kakra ebia by Thursday ansa na obetima baba kintino against Como anya de se wo betimi ayuso abantera de edi Juan Boni ane Inter enkoba kakra from akate edi eba na sisi Madrid wo mu any Celta Vigo wo mu game beto twanom wo mu about by 4 players wo mu timi nsia kan Dini Hansen Avalo Caras adna afe Franco Masantono wo mu nyina suspension ana nkoda na nya antimade ne de azisia na niema header enkoye na Hans Flick asian kamo bianta se Ronan Arao aye ready kwabna so metire ho yadi players ni nyina play o sisi abasa for the aka aya kwa we pe etire ho tama na ezo obebo tama so de na anu de zuda yes na yinya credit do we de say de fala e mbebo de egumza Atletico be yaduma kwabna nya onu kwa me ko be nim kakran so yes ayi Robert Lewandowski ya pra na Lewandowski ya pra no Marcus Rashford ene Ferran Torres o mumienu ana likely so mumba ko betimi enso a start na med line up na de baba yasi Chelsea o sporting director penya ni din ade Paul Winstanley yasi sisia no ko Tottenham Hotspur o mo tese o peyi we o munya no mo pe so mo overhauling and the Paul Winstanley ana fe ade se Friedman wo mo na wo pe so mo di adwuma na de mam na Friedman de wonom awo Saudi Arabia enti o munya Paul Winstanley no munya Friedman na fe adwuma no matimi na kama Gary Neville say yankama bianta say Chelsea team no uwe team ni dia bibia ya those dispensing records Chelsea ni ade but Chelsea game no who are possessing players and talent kromo any bibia nemo mo dani ade na de Chelsea number 1 goalkeeper ya head any goalkeeper papa bia number 2 yeni center back atese sebio aye experienced center back and yeni forward o yeni striker wonu so ye good wo he so Pedro mini ade akwabna wo se ene Liam Delap no we mo no nsada anya yi bia anka bia wanya proper defender bi na kwabna wucheni na we ma banka no problem better anu ye niam miensa Chelsea here defender Hanna afe aye goalkeeper ana aye striker sena large cruiser can striker pa ana ehia ewe anim ho kwabna reporter men say ka say na possibly where players have started them Barcelona Juan Garcia Pau Kubase Gerard Martin ne yesu epranom Martin say yes Martin epra ana Garcia mum okay enti ana reporter men say ka Kunde bebo no mabo Cancelo ana afe ade say womu ebo Mark Binel ana omu ebo Fermin Lopez ombebo Pedri na omabo Hafia na omabo Lamine omabo Rashford ewe anim ho ene no reporter men say ka ewe dwumade so na Avala Belua enso ni interview besides the league no over na no 36 points kwabna 36 points there we see den ka say over so na ade ni wom ana osi hatefefo no adom bo good ball e de chom nti dia ya de aya na tese aya o he na asampa kwabna wo mu wadu so awie sabio azempa na beka sabi kwabna ayiwom dia ka nyina anya yi bia Kylian Mbappe so yesa nke so koye surgery but I almost saw yes surgery na ebe homo enti omo tra so ne hu betimi ato ne ye enti anu ya dia efi ye Mbappe so akache eba ewo dwumade so ene anope ye ka kire e de ma ha esua your number 1 account radio station dia Santema nyina agi atumni enti kwabena ma me mfa dwumade na Barca for no so mo ye romantada na omo so mo ye romantada omo enu am ho picture bia aso omo
Atletico Madrid for in fact I mind say bisada omo to on breaks ye you say approach the come the breaks in na na omo go post no the breaks in na omo dey to omo free jail yard ay omo say na kwan bia so omo asili omo go post na 5 pa de anti yemisa Barca for no se enempamchaw mo ye romantada ana mu film Copa del Rey final no sorry semi final mu film ana mo kem romantada no Barca for na mebusa mo obetimi e de o message no abanamo ne Atletico Madrid na e de pem so Barcelona Atletico Madrid Copa del Rey semi final second leg no romantada no mo ye ana ahonsam no etesen na afi ye nto adwumadi ne so emfa emamo na atiefo de tie me patron say you the month of March na March nso de edu onoma aho na Ghana nya afa ho de erenti edu a e Ghana month aho na yedi Ghana aduane hye Ghana ntare eva bibia ye bia no na ya portray yan culture